Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi basu yaro idaba wakfa board ki property bu. Oi basu yaro idaba wakfa board ki property bu. करेंगे न कोई नाम बहुत नरीबा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो कोई बासु यारो दबा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो करेंगे ai khôi ghi pai pusing aduna matsa ai khôi ghi dama kathok lam basaruni ai khôi ghi pai pusing aduna matsa ai khôi ghi kathok lam basaruni oi basu yaro idaba ai khôi gi thawai na mang na basu mang na kanna ba hot na gani wakfa board ki property bu ai khôi gi thawai na mang na basu mang na kanna ba hot na gani wakfa board ki property bu ai khôi gi thawai na thana thengnaga khudima wakfa board ki damata oi basu yaro daba wakfa board ki property bu oi basu yaro daba paliba sarkar na handong piwa muktang wakfa board ki bilado paliba sarkar na handong piwa muktang wakfa board ki bilado Islam gi manunda nairiba miyoi basing thawai tharaba so thadogani ai khoi de oi basu yaro daba wakfa board ki property bu Mitsang khainai ba Zatnabina samaski Nay had pire ay khoi bo Mafam ko ding magda Zatnabina samaski Mitsang khainai ba Nay had pire ay khoi bo
वफा बोट के प्रोपा